Kerajaan magyato mataod na laung ta in mamaid din di halaw man sin gumiini sin pamaid isa-isa niya di misam makarungog ini piyamairan niya kaniya hati niya parkala bang siya abutan doon hayan amoy in biya mga kadyut in pakarajaan katan. Hati niya biya luparagbos wayroon paghali si mga katan jumato. Asabit to bang padyatoon sin Allah subhanahu wa ta'ala sibo dahin nagahali iwan sin wala nagahali bang kabayan sin Allah ta'ala padyatoon jumato sadya. Asab yan in sareo-rayaw laung ta amoy in lawakon na to in parsababan misan kita lang ta makaukat din di halaw man sing gumini amin makalamod kita hatumpukan si mga sila amoy ini lasahon sin Allah subhanahu wa ta'ala rin di halaw man sing gumini labi lubat na to dito haadlaw gana-gana naman jari dahil nga mga yato kakunahan sing kita niyo amoy ini tilusahon yung mga pakaradyaan ito hasupaya ando kaylo diin imbiya mga kakausan na to doon hayan ng timbangan sin parsukuan sin tiap-tiap ang bukmano siya dito hadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang paimparkala na to ini aun waktu rin na to kananaman yung mga pakaradyaan magyato bang kita bukun maayad doon haon muklas din kato taniyo in agama Islam di na to kana naman karena yung mga pakaradyaan siya budkato taniyo si mga kaulamaan na to pag-ayad hasupaya ando kaylo kita niyo makapuklas din ha tiranan sinagama sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin mahali kita hatungod parkala siyambot si mga kaibanan ulama hangpuin taod niya sa sumagawa nahimpun siya ato parkala da kaysa parkala suway kita maghali sa laggo-laggo masyat pa Allah subhanahu wa ta'ala bang di makapagtawbat inipon tanto insyari ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin pag-iyanon syirik hati niya amin lumam kita laung ta halgaan tarin di halaman singgumi ini biya simpang halga ta hatuhang Rabbul Alamin atau uno pakaradyaan biya sa pagtun piya pagsaon sing kitain Tuhan na to Rabbul Alamin mapatot pagtag-ipunan isa-isa niya tunggalon sadya sumakawa aun hapitan sin bigi jantong taroon haon amoyin kababayaan sing kita bukun haaturan sarat sin Tuhan na to Rabbul Alamin nasibo dahil kaaunan niya sirik dakula iban sirik kasibik inyan katan daing ha mga tiranan hikapuklas sinabu nagngangan muslim daing ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala hikarwan niya amo na yung pag-ihanon kakupur in kakupur dunhan sampay tiyayutod si mga kaulamaan beta katutan niyo miabot siya sambil ini unom intaod niya. Ya sumakawa inya to katantan muy daharap maun paamuin pagtabahon lang niya kakupur. In kakupur damikian bang di makapagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala hawak to sing kabuhit niya. Tanto muklas siya daing haamuin tiranan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala in mapanganal niya in siya Muslim na naman buat malengkan in siya nakawa na rin ka Islam hambok biya mga parkala biya si mga jimadyato halaman na to bihaon ini karena in kabuhi sing kita niyo subay lumabay rin hatutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala in tutukasan sin Tuhan na to Rabbul Alamin tiap-tiap lumasa siya ipon niya ampain ipon niya lumabay rin hatutukasan niya makapuas siya rin hatutukasan niyaon ganapan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala bugat hati niya kitaon bambiya diin
in hugot sin pangamdos sin bigi jantung niya iwan sin amal ibadat sin ipon niya bang ing kakahinang yaon wala da ka nakaukat daing ha amin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na imbigi jantung niya amoy in masi-masi simusugpat patuhan na to Rabbul Alamin labay ring ha pag-ibadat labay ring ha amin muamalat longta pagsumad dya iwan sin pagkahi iwan na singkatan, uno-uno pakaradyaan, amin suway sadya mahinang niya pag-ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Hambok lang taring ha mga ini mabayata, hilamod, hipahati, amin parkala lang tamabista pagkupur makakuha din ha aga masin Allah subhanahu wa ta'ala, biyata si mga ini kaulaman, لو من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Beta doon hay ni hisiyo-siyo lang ni mag-i'tikad dengan mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-itikad siya, bunal tuod, in dugaing, panghindo na ka, pagpatumtum na ka, at tawalang ta amoy ini, pagpaamo sinhinan, doon hayaon, labi marayaw, in pag, ini, baita sin dugaing dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwan labi siya jukup-jukupan agaron sin manusia atawa in hukuman dugaing den hukuman dia rasin Rasul sallallahu alaihi wasallam labi marayaw na bialong niya sinamuin mga sila pia labi nila in hukuman sin mga sila tawakit hati sin pagyanong tawakit amo na in mga sila nagtataat paamuin hapya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sibuk dabuhi iban patay na inyaon lang niya makasud siya palauman sing kakupur. Nakita kamo in pakaradyaan na to. Bihayaon dianasin agi in kalasahan mo, malasakay mo agon-agon di siya misan makapamaigkay mo. Yadto na sadya muklas amuin kaya ingatan mo suy-suy na sadya. Bihan, sibo dahil kaaunan bukon halauman sing ikaw, malayo dahil kay mo, iwan sinyaw na lang simbay mo, hat-hadya mga mamait dahil hambuk lokal, pagkat tumukan niya, wala na roon, miumuklas na lang ta, in amoy in palsupatan sin jasad, iwan sinyawalikan. Nain mga ini, mga katawtay manghuran hakam Islam, suway, in tiap-tiap pambuk din katutan nyo, lawag untuod in mga parsababan, hasupaya sumampay in ini paglasa, sin ipon, madtupa amoy in, mapatutlasahon, wayroon makaliw paglasa, ano na, in paglasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin inikatan maurul sing kita, ang palangta tagama na inyawalihan sing kita. Doon hayan, kung waktu lang ta, muklas siya rin hajasad, hati niya tagama na siya, na misanununo na, in kiya bubutangan na tawahaun-haun na siya nakabutang, misanununo na hadyan pakaradyaan niya, inyaon kataan habok yan to rin mga sabab sin in siya wayroon kasusahan niya dahil hindi halaw man sing gumini sampay pa hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarwa niya amoy in lamta in pamandang sin manusia at ina pamandang sin jasad niya doon siya timututog hapakaradyaan labi mahal ka pa Allah subhanahu wa ta'ala hinangunsin siya ang paniatiyutuyuan inyaon katantan ano kaylo lapas siya rin mga uno-uno pakaradyaan hika ini mumula atawa
hikasusa sinsiya haadlaw gana-gana. Nabi hikabalik ta pa amin bis sarakain yan to hikawa sinambuk mano siya. Biasim bihaon lang tadi majato halaw man na to. Yari in sakit simaplak, sakit panyakit, amuin laung ta. Di tanah aja kaingatan ko no waktu rumatumbihan. Palaun sin, kauman naka, palaun na sin kabaybayan naka, atawa hula naka, inyan katantan simaplak halunya ini. Naman jari muna-muna inday nga mga pamiat simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam papaghaliun kita niyo si mga pakaradyan. Papaghaliun kita niyo. Naman jari aun din nga mga manusia lang ta pasal lang niya sinhuot simbiya mga pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala nangandos na hadya patuhan Rabbul Alamin ay lang niya misan unuin hinangon tapaghaliin katantan bang paratungon sin Allah ta'ala rumatong na. Bukon bihayad to impagyanon pagtawakkal. Impagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala hinangon mo in sabab sindi hikamula kay mo. Sabab iaayaran kita si Tuhan na to Rabbul Alamin misan ingin hawaran tayo ni bang tabin sa naon dumukal na kato in Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya subay kita mag-ayat singgin hawaran ta doon hayan bukol sa jagin hawabaranta subay isap kita mag-ayan ha maruain den kato bihanya na hati niya ron hay ni di marakan yung pakaradyaan haupunta na biya si mga pagdini tampansin ilong iban sin simudini hasupaya misang kau makasuok pahambuk tay manghud mo mantuwihat na ini ni hambuk ini ring ha mga di maaun ha antara sin dua kamu impaglamin bihanyan sabab labi-labi na tiutugila nila in mga inihaw no siya lumaway impaglamin daing hanapas sin manusia gumawa daing hailong niya iwan sin simud niya hati niya ada kala ring ha mga pagubo daing ha paglura daing ha mga uno na pakaradyaan amuin maon ha antara nila impaglamin ini piyang aji si mga sila mag-uubat yan bang biya diinin hikayad na to sing ginawaran na to sartain yan puunan niya rin nga Rasul sallallahu alaihi wasallam al-wiqayatu khairun minan ilaj in paghali labi marayaw rin sin amin magpaubat hati niya magkakiukugdan na yung pakaradyan ito rin nakakunahan mag-ayad sa ini naman magpaubat ka sadya sabang kau nagahali ding ha panagdaan ito naon waktu yung mga ito katantan di jumatukay mo in uno-uno na pakaradyan labi-labi na bangkaw wala miutas dahil hatuhan Rabbul Alamin ha misan da kumanlang tahang ka kudyak mata amin masikaw yaon patayuan yaunin long tain din Kapi-kapi anak kapi apa semalam itu? Namu yang tulong tahati niya yaon doon in amoy in titilo sa tayo mga pakaradyan mapatut ta ayaran hagin hawabaranta supaya kita di lang ta malamin. Nah, ini to naman jari Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta kato al-wiqayatu khairun min al-ilaj. In paghali labi marayring sin amoy mag-uwat kaw. Bangkaw kiukugdan na nasa na ka magpauwat. Amo natin pikulon mo sabab in paghali ito asal biya bayta na kato tanyubihan asal din na panagnaan pa. Nabiyat to ito mga katotay mamurahan haka may Islam. Atin eh, kahunahan sing kita ha uno-uno pakaradyan tiap-tiap waktu amin tagamain nyawalihan sing kita umaluk patuhan Rabbul Alamin damikian in amoy in ini pangdungdung sin ginhawabaranta dunhan
suway sadya amuin aon doon haon launta kasiguruhan sing kita wala nakabutas deng hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari kuno tamakain mga parsawaban yan kata. Amin lumasakato in Allah subhanahu wa ta'ala. Kaisa niya lang niya amunain pagtawad. Pagtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala, suway ini daran. Siwo da kaya hatihan mo aunin ang mudusay man sinwala, subay ko magtawad. Sabab may ta, aun dunhan, wala mong isang kaya na naman na kayo ng kauto'y kasatuan. Aun dunhan, bukon din nakaptangan mo, sa daing haamin pil palangay mo. Dunhan. Ababi na kau masagdawihan, sin mga yan tukatan, aun waktu sumakitin na tayo mo. Pagkala, subay kita mahalli ang mga biyan. Na yung mga iniwiray takato sin Quran mahamul niya. Inna Allah yuhibbut tawabin. Bunalto din Allah subhanahu wa ta'ala, malasaha mga sila magtatawad. Wa yuhibbul mutatahirin. Iwan si mga sila magsusutsi. Sutsiin kabtangan. Malano dunguhon sin pagkahi. Sutsiin panamong tabong. Sutsiin kignot kahiwar. Sutsiin uno pakaradyaan diarasing kita hasupaya ando kayo uno pakaradyaan dialog mo pa Allah subhanahu wa ta'ala magrida siya kato mga katawtay ng uran. Hakam Islam nabantay nga ito nung yung pagyanong pagtawad. In pagtawad mo na muna na dahil nga mga syarat niya amuin umukat ka rin harusa bang indo sa yaon kaya nanaman mo at tawalong takiingatan mo inyaon marukalin Allah subhanahu wa ta'ala runhan amin magtuy-tuy ka umukat din kanya salta magsusunkaw sinahinang mo salta amuin pahuuton mo halawin sin bigi janto mo hindi na ka magbalik di mo nabalikan yung mga pakaradyaan yento amuyan mga katawtay manguran hakam Islam. Sumunod doon ang biyay takatutan niyo ittiba'un nabi. Magad kau haamuin katan amuin pamiatsin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena impamiatsin pamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukun yanin asalan niya pamiat din kaniya baran-baran niya. Buat malain kanin siya na raaksin Allah subhanahu wa ta'ala hipabiatin kataan mano siya halaw man sing gumiini. Patay maon sin ununo na biyayta niya. Pagkakaroon ha ununo na kakahinang niya. Salta lumukat sin katanta na amun hinang. Doon ha amun hinang. Biyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hipapahinang ha ipon niya. Hasawab yan, intuhan na to Rabbul Alamin sambil nagbayta ha Rasul sallallahu alaihi wasallam papabayta aning katan mano siya alam sing gumini. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Baitai sila ya Muhammad. Bangmatan kam wat mala sa patuhan Rabbul Alamin na baitaan kanila ya Muhammad ittabi'uni. Singurin niyo ako. Hakatan kakahinang. Sabab bang kamuan simingud na haamin kakahinang ko laong si Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullah kalasahan na kamusintuhan Rabbul Alamin. Bukon sa jalasa wa yaghfir lakum dunubakum. Sampai sindusa niyo ampunun na sin Allah subhanahu wa ta'ala ibut in Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niya rain makaampun sindusa. Misal pakaw-ampunon si mano siya agad na injin iban sing kataan halaw man sing gumiini bangin Allah ta'ala rin magampun tanturin mo madaw kating kaampunan din Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam siya in mahinang sabab singkatan hikarayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw roon han simingod kaniya singkatan kakahinang amwad tuin sabab sin hikarasakay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyadiin na bang amuin hat maluhay mo hinangon
magtampan sin ilong mo, iman sin simud mo. Inkatantan nagtatampan, ikaw ra ko maninwala. Impangan na uyad to, pasal sin hukot, sin pag-iman mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, hikatawang kay mo sa kalitoy gaman nakagawa ka rin haakama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab biyaway ta doon, hisiyusuin mag-iiktikad, bak inkatan sin pami at panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun labi marayaw rin sinaming panghindo niya, atawain hukuman sin sara diara niya, aun labi marayaw deng sin hukuman sin diara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biaklong niya sin amin palabihon nila in hukuman sin mga tawagit deng hukuman sin ini Quran atau sunnah diara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa kafir insyayan kafir nakapuas siya rin ng agama Islam. Kita kau yan inaming bukat nga mga katawtay manguran agama Islam naman jari doon ha subay tumubo in kabuga mo patuhan na pulalamin buga din haun bukon sadya buga sin siksa niya in mga bariman mabuga sila rin matay mainang malibadat nila amuad tuin mga sila amuin ini maita sabab doon ha amin kabuga yaon na inyan katantan labi-labi na yung kabuga amin tiyatapok mo wayron na kayo natin manusia isa-isa mura amuan tuod in parsababan amin lumasay na Allah subhanahu wa ta'ala kayo. Inna Allaha yuhibbul muttaqin. Sarta maghinang kau marayaw. Magmarayaw kau. Doon ha amin tiyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Na. Bang muad tu maurul damikyan, amuad tu indeng ha mga ini sarayaw-rayaw mahinang sin ikaw, bukon sa parkala magmarayaw ko isa-isa mo, sumagawa magmarayaw ko parwa indeng kay mo, kitaon mo ingkataan, ikakukuyag mo, di halaw man sing gumiini, amin mapakuyag mo, inhamok manusia, biasing kiyakuyagan mo. Sabab mita, insiya tutay manghud mo. Nalawin na tuod bang siya, kampung, kaluarga mo, amoy in subay bihad to indahan ng sintiyap-tiyap pambuk manusia, magmarayaw hatungod parkala, pakaradyaan sin siya halaw sin kabuhi ini. Amo pakalong ta, ini amuin pagmarayaw hikakuyag sin manusia. Misan amuin hikasusa sin manusia. Subay lalakay ring hamarayaw. Karena doon hayan biita doon han sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha katabal ihsan ala kulli shay. Bunalto din Allah subhanahu wa ta'ala diukot niya hasara niya in katan marayaw doon hamin uno-uno katan tiyapan jari niya. Sampai lang niya, paida kataltum paahsinul qitla. Bang kamu mamuno, magbuno haturan sa Allah subhanahu wa ta'ala, suway parayaw ng pagbuno. Pagpatay. Nakita ko sin mga tao amuin, inikyug dan sin hukuman suway siya patayon. Pagpiyon in tao, amoy in dihilan kapatut magpatay kani. Suway mahait in puddang hipaguno niya, hipagutod niya si O. Amin makaming sanda, muklas lang tayong uring ha, inibaran. Hasupaya, inya to, tiyo-tiyo in ka na naman niya sakit. Muklas sa rundo ni manahot tayong habaran niya. Kanawiyata sambil, wa idha dabahtum paahsinu ad-dibha. Bang kamulong niya magsumbay, parayawan yung pagsumbay niyo. Bieta doon sambil hipapahasa marayaw in amin laring hipagsumbay mo ha, mga hayop susumbayon mo. Amin hayop hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kau yan, sampay pa amin hayop. Suway siya, makananam sin amin bukon datuod, masakit bihan in kananaman niya.
Bukod doon namin lang ta maghakok pa in siyumbay bihan magpandaranan pa ha ini lokal piyag sumbayan. Bihan, naramik yan. Yang hindo kato taniyo in subay yaon kato in kasabar. In kasabar mga kataw tayo manguran haka mga Islam, nasabot sampay halam sing Quran, labi hanggatos lokal halam sing Quran in pag-iyanon pagsabar. Sa kaula-ula in katankig not kahiwaltay ni, aon doon haon tupan niya sin pagsabar pag-iyanon. Na ini dahil nga mga sa lago-lago tutumbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat, amo hindi siya laung tatumupot hatimbangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab siya imagdihil sin tutumbasan sin pagsabar sin ipon ni bihan yan. Nahasabab ito bang muna urul yung mga yan katantan sa lago-lago dahil nga mga ini tutumbasan madawhat sin kita. Karena aon din ha mga siyabot, doon ha, laong niya rin ha mga amal, amal. Di laong niya maubos sa timbangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tahad law akhirat, tawagon im mga sila nagdarasin kasabar. Doon ha yan. Banghauno na sila karena in tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon amin kia sulat, wala pa kaw piyaganak. Wala pa kaw limalahil maripadunya asal aun na lang tupungan sin amin ini timbangan sin amal na hinang mo. Aun na siya timbangan asal. Ang pain ini di siya lang dunhan mabiya sing kataan. Amo na impag-iyanon muna rin hakataan dunhan, amo na im mga sila magsasabak. Hikaruan niya, amo na im mga sila pupuasa. Inhi katunya amo ng mga manusia pati maapun ha mga sila amin nakahinang dosa kanila. Hati niya masandal sila ha ununo pakaradyaan biya. Tu perkalain. So katun ini hadlaw akhirat. Si Tuhan na to Rabbul Alamin. In mga ini bita doon law niya haadlaw kiamat bang siya dumatong yunadi munadi yaumal ba'ath aina alladhina ajruhum ala Allah. Hauno na law niya in mga sila amin in hitumbas kanila Allah Ta'ala in magtumbas ha waktu yan. Amo na in tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala pa kikita sin mata, wala pariurungog simpang dungog, wala pamisan na angan-angan sin bigi jantong si manusia. Unuin mga tuin, kaisa niya lang niya, as-saimun, was-sabirun, wal-aafuna anin nas. Ja'alana Allah wa iyyakum mimma yunadi alaihim bihadan nida. Murah-murahan mga kataw tayo manghuran, makalamod kita niyo. Dahil ha amin nasabot tuyad to nagdarasin amuin kasabar ibandaran sila na pupuasa bukon sa jahabulan Ramadan ibanin sila pati maapon hapag kahinila manusia. Bihan yan mga kataw tayo manghuran na Islam na iabutan na isip kita niyo sin waktu magmaap dakuman mangbayad na ako kanyang kataan na waktu ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.